Arnam langpi number along traditional village code aputhak seki kipipon. Guwahati along karbilo chali asong lapen JSM asong angbong meikangni. Par etso apamalong APHL siatum armu kedeng mei keparapon. Deopani forest bid angkang along puthot kang ho thengpi kene ponlong. Bosigni phai ke thamani Deopani constituency ka parlo number nodi T state auditorium holalong karbi rongasarame arnam langpi rongasar hawarame ahin pen patirpi ponsi ke chengsi apharman traditional village code aputhak seke gipi ajame kedengpon. Non ke Rong rob arlota traditional village code arong ateng pensi bisar kindar dopo lahaya puthak kachathan kachimum apharman seke kipia jaimek padopon lo labangso seke kipia jaimek along aluhi sar poman pen senior advocate sar therong hi advocate DS Lekthe advocate Jipen Beatum pen chetongdun lapen alang litum pensi traditional village code aputhak rong sar tumaphan seke pipon Jaimek along Deopani constituency IMC Sorbon Telenga pen rong Troxy Kebra Trok arong sara tomta chetongdun hanjang lo pen rajip sarong pinang kilo berta malong news labang aku cidam tu nangkop adema itu tombang dia jakong mengala sons dulu travels inglong aso ke cibong cicok citeng pendang lo jonglo jongi kato kalian dah itu saya dulu kita travel pe non travel से चिबोंग पुलते लसन के बंसा है दादा सी चिने ini bange yang se alam yang se thana lam pinam de lo pulate thana pulate सरकार ना सिस्टम दे को सरकार आलम सिस्टम दे को सरकार में से इंसाइट विचार lam के नले थाना पुलते समस्या दे इन्वेस्टिगेशन दे को चार्जशीट फाइल को कोलम इंसाइट kita lason la jong si la ki po bang ini tak bisa lam ini yang bong cicau dulu Kendolo la bang ini amonita travel amonit pulati la salam ki yang si thana pidam delo pulati thana pidam delo te police investigation claim delo te charge sheet file ko delo te aku korlong delo te korlong bisar bo so bisar hot bang ala johang je ni bange ne areng ni so bang tage inglong aso le bangala lamboy ki ten bang inglong aso bang hi te inglong aso ko ne bange traditional korlong sinang sai nei Bulate mane cidan dong si graduate bulate high court long anda damuna so tha bangke Everest into Nongpur when state of July 2009 so SC dolo aso des long das on tha go itu ta arus itu ta sarpi dolo so supi phansi ane ko phansi bori kolam dolo so ta wasi thana long case picho thi bangke ko police investigation claim lo that pen charge sheet file pen bange court long trial dam lo bisar village stationer court kachipre ka putha khane di banali judiciary bange ala bange traditional pen kachira babe bange elitum bange ako judiciary pen daily tom da kachira babe ate judiciary pula de all India mane bharat nang pida aron isibat chidam pula da bange CRPC pula code of criminal procedure da bende civil case dan bange CPC pula code of civil procedure pula sa procedure thing bansi pula to makot bange dam sita ini tum traditional code but village code ala bange pula suara na thing bange tum ke claim ni to bange hakko ben basan na claim bange traditional code tangda lawan tum customary code pula si custom aku pen pesan si karbi dong ke kacing saya mak mana ini cong hudet pula de la kan ko pan aku pen da karbi aron pen pesan si kan saya mak adai pesan si enak pesan si non pen saya ni pesan saya ni kita non bang ke la sorul dong isi top pon do ada aron so itu kacing itu nahi bang ke 1954 rules lang po bang ke itu aprang hot ke adai bang ke fix adai abi jelan ke anu ngane ke po abi sita itu mane ala mane alam ki lang rai kon si pala dai den pon sita non bang ke itu man ki po bang ke la sorul pen bang ke sija pocket me na tha bang ke itu adai anu ne aber ke anu ni sita la na tha bang ke
asonsi pulo dak pa to ko chingit thu nai lam to nan rong sarto bange non bange adhok to mathalo rong sarto ma ja kong non bange aku pathang ben dawe thu de to ma cita no bange la ansi se ja kong do thi ya the pipolo itu bange compensation bang paro so to ke tipuran pula bahkan hok harmu ador misalam ko pan ini harmu yang si panglo kita jong pidar pati pilot ini pusta aso ador ke pacitu phanban ke ala ko anma ador sida ador teng mane rong masar ba village korten pacitu iban bom dia mane order pe silai ron katolo ba la pen dia ko pos bange la sonor mulo mane no bangko pai no bang gas pilo salam bang hok kali ing sai bom pen jang sai di do the long lo salam bang hok kali delo ulon de nang hok kali dia lam di pa ko tap pen ko la ki ko bang mane tangga maha hom poli tam kan hok to ko lalu pulate asa nam jitu nai alang mane mentally ba physically ta kan hok jitu nai pulate asal tak lagi begitu tu jelasan. Asalnya kalau dia cakap bang, itu maluan. Vosik ni phai ke thamani Guwahati Karbi Hemton along Karbi Lochali asong lapen Jantia Student Movement angbong me ing nipon. Labangsa me along non malom hur kichudut Meghalaya hoyalong along lealam kia putaksi cingki chethanpon. Karbi Lochali asong ame phujamson timung lapen Japon si Guwahati along Jantia Student Movement asong atumpen chingwai chingsai pedopon lo. Laso me along AMKA pen Albanas timung All Meghalaya Karbi Association Robindro Rongpi Estelen Ingti pen cheng lokatum ta chitong dun. Melong penang analam chingba chingsai si K yangbong kacharbo kabeji monsam kedo thegji aphan lamrai enpon. Lapen aduya hoyalong kelangchari dunjia phan isi nar lapen Karbi Peace Community puasong sengpon lo. Laso asong along ke Karbi Lochali asong lapen Jantia Student Movement asong ja tumsi arpuyan pon lo. Pothalang sopen khosing teronang kilo birta malong news. Jantia Student Movement kumhat churolo je labangso tes karbeng long along pen lo labangso long dui hoy yang sabu kahuri sai puthak alang tin dai si kamatha apor GN pen tum labangso Jepang samnang palang udung dan labangso long wan pen kami di kuntung labangso long welcome deng no so pini karbierong Karbi Hemton along Karbi Hemton along labangso long nisen pen singa pada mono kosong si hala bangso long itu tum long solo kesudah ke pabu dia cuma polang ke inangan cingwa cingsa itu malam hegam long lo si labang solong itu ke pangsan kulo itu hegam long lo bangke aprang si itu lo bangke kalau piku akhir pak isi kaprek bangke tanpa itu dia bangke kemudian apa dia jadi hari itu tanam mengkali si labang solo kami bangke itu isi ini cikoi lo ngajar isi peace committee sing lo si labang solo peace committee sensi itu labang solong na kacing ki bangke kadang Thomas Konsil lapen ke jongtila Thomas Konsil lang tu kami kadang solong involvement ang dulu isi juga kono labang so kapan itu Joshua sudah kan mengerti yang kami itu mengaktifkan ko lapen Karbi Student Nation untuk hal labang solong itu alam kami bahana jongtila student movement dun si halat tu Joshua Thomas Konsil long deja pun alam tu si deng ko hello si hot labang so itu kadang misen pen dan baru ni kita abdul kan itu kalau bangsa ada kedua area lokal dan mana itu harjin pen cinti dah lepas itu cinti dia cinti itu akhirnya kami meeting pen isi misen yang plan untuk lahir dulu masih ini tu bangsa peace community sen lo bangsa aku cibak tu lo isi community sen lo nasi halat apa ke Jantia Student Movement dan bahan dulu Presiden lapen division secretary dulu dan ini tuh akhirnya membagi militer presiden lapen division secretary bahani si dulu masuk lapen apa membagi itu members dulu kok misalnya bangsa si militer dulu sini di sini langsung punya press meet pen deh si kepil si pasti kan itu bangsa lapan lo je kaprek bang kadang lo mana kadera tidur tak kaprek membuat halang dia sih
Dia nang tuma mitang kan ke pisi klen ko malas cuma kan ko orang ketinggalan bang pensiun si awalnya nang ko si thima la bangso kama thal ke pile bang hasun nang itu tadi klen han ko itu dia la ke judi ni jadi si bangso pi Wosik nifai ke thomani ni jangkar Benglong Chingthong constituency arlo phar etso apamalong APHLC atum armu kedengame padopon labangso melong APHLC atiri pen kongchun bang sarkiri rongphar lamjai sarpuang toing tigathar Bikram Hanse pen chenglok atum chetongdon jai megalong sik sedula puthak adwe hoya puthak lapen kebangji MP election puthak kachingki kachethan pedopon an parta kebang jilang MP kangwaya hut koson pensi APHLC atum kachepa hajima puthak kachethan kachemum RDP pan labang suarmu kedeng amealong BJP Congress ASDC asong atum don trokner capso atum APHLC along kachepa ogdun pusi melong paklang pan News Text Report Malong News Ketek damlong lo Chintong arat apat Ya binongan ke litum da Chintong hawar acom tu nia PS mungkin dulu long da APHLC mass joining program si pedopono akan ke da labang so mass joining program long kaddo kabe BJP Congress lapan ASDC pen kaddo kabe don trokner capra trok 86 houses an ini APHLC long na cepa ok dum no mate nang march dum no Tasila bangso hut ki ong dong ke BJP claim bang aki hoi tum side lo apen ASDC lapan ke Congress long ke claim dun barim tum side lo asi Chintong ha bar se tami Chintong constituency tami damtang ningkan isi hini aprang bang ke lada ke BJP si ki ong side lo tan nono bang ke muni tum chini lo ri tum sar jai kathar alang li la knowledge is power mate ka chini lo ja kong pu alam pen 6th schedule to the Constitution of India lapan Indian Constitution bang solam brada kan ka pachini abang soalam ka chini pan jok sipini ongdung BJP Congress aman ASDC tu dak APHLC long tinggi na cepak no Ante la re-election di po re-election apa thake social media long kadu theklong prong side lo kan ke high court website long masih nang le tumla YouTube long lam te theklong ji kasi ke dam tang cikloan foto ka prang pen la BJP la pan kala BJP long ke jang dun lang tu apen hala non BJP long spokesperson ki milo bohala Daniel Teron alang li social media long kami lason si penangan alang li pachi hundu no je APHLC tum rada pan cobai da re-election pe dui popor cobai da po alam pe na porsi alang li penangan lason pachi hundu si tame nona bangke re-election dui ma ave ma bangke nona bangke ratum thek dak apen ke court long la ke pending lang case ke apen case la so case pending bose verdict pe lang bosi je re-election dui ma ave ma pa alam ase velo la ke apen 6 schedule Indian Constitution ateng polutang te ladak India dak 6 schedule hawar local ladak ke panchayat arona teng bendak election nang biu ni Assam government tu aposi ladak Karbin Autonomous Council atum election sel amethang donai apen Karbin Autonomous Council pen mas election mate re-election bangke lake do sitame lake pedon polake lapan ke lapang so case ke lake itum APHLC tum high ji prima kaddo ko sitame India long minister atum punon ba kaddo ko itum sitame chief minister tum punon prime minister tum punon ma jok sita Indian constitution at hake doni Indian constitution a bear se dui apen even high court sitame lapan supreme court sitame Indian constitution pan arkan ke lasi kang saijong se hok ing sai pame polotang te lake la re-election apu thang bangke lake itum APHLC tum high ji apen lake der sitame ke prap sitame lake re-election ke do wek bolake Saben la towar buthak enang ni tum poimo ke bang system te ponong lo towar ke thek ponong lo ke pamo ke bang ta pheri ni me ke ni tum lada kara high level Chintong a constituency along hello Dili thek damlong an bang ke constituency ko ra trok ta development ga bete ma sita Chintong a constituency long development a biong chet alama ke la pe na da ke damtang inuga da munisi MP lok ningkan trek ningkan ko man elo ga da ke hala prodip long pi do ta ku pitung ke claim ne la na scheme ke ong ku pitung ke claim ne la hai tangka pen kon na tong pa dam ne thang jini unde pin no na bang ke dak non mukin duran son ke la hai ke rong baring sai de lo mati am tereng bana mukin duran na so dak ki bang hi phananta non ok mesen tu ma tang gari pe na ta ke bang se torok inde so de dunine da tu osumar tu charli tu me kulonte asi Karbin Autonomous Council atum development ke claim ke boka jana son haurgata son mata hala dipu malom hala ke che ke be do omu chora di mason son development claim chok hada ka street light doji to wada patahini thom panayat lo ki juna lang bencheng lo kat do ke beda ke ajona lo ta pathang dang lo sita Chintong hawara son son dang inglong hawara son son dak mukim dur ke bang son son ato wara son bahaya to wara phan ke
atum cini ne apen ke latum panung kuk chenam adake asi la non BJP la pen Congress atum jong se cari bom lang pelotang te chin thonga war ke lan so se papila apor si chin thonga hawar jong se paching thori pelotang te non la APHLC aphan ka support dun je aphan la pen APHLC long jak kong horang piduna ilitum masar je ai kathar alang li nang ke japon atowar $60 teng pen ilitum la methanga jakong kachahar jakra Cintonga warsidame kapacing turi aphan abang so sai gedeng long kacarap citu dun kenang sort people pelotang te 62 da Constitution of India paragraph 20 teng pelotang Karbiang long galake tribal area posi Cintonga war sonson ke tribal area alusi do posi ladake kacing thur penceng lok sakuri bakuri penceng lok ason tin setame tribal tumsi long paprang nangji tanon ke Cintonga war phanelong kapanung ku jenam binong itung helong Kang hua thengpi kenepon long Karbiang long along thengpi kang hu non putang tonte raikom sai khi atum po anma kenep lan si kang hu tum tak keba lason si deupani forest bit angkang puthot kang hu thengpi nepon thulong bid officer rajas like thepen ri kuruk pon si butsik niphai hini anarlo arnam langpi biko intiarong along pensi kang hu thengpi nepon long kenepon long kadokawe bank plikep sose longpon lapen laso thengpi hithialong Anam Suri ingkoi anbak longji pusi. Bid officer rajas like thepen ningjepon. Thengpi kang huatum ke kat labajok nonamat pangthek ponlong lelang. Hanjang long sopan rajip sarong pinang kelo birta malong news. Nalhin ben kedam tang kota la thengpi kang hu daman thengpi nep long bom lo. Sona thak si pini aku nang li kinep thulong puthak ko supuson si kinep long ma. Pasu puthak thanek thak. Patumi anilang sam porpen nimtum Deopani staff ke doang cingrum si anam lang pia thak na duty dang lo lasi petuwe por jopang thang nilitum duty dam si sitami nilitum petuwe por bangke nilitum ya talong pon pe tepon sitami kathi angpen nilitum puthot inglong na aru thulo anam lang pia thak na dam lo dam pen ni tu beko ing tirong thak long thing pi pang som thek dam long la bang so thing pi thek dam lo pa jok adung re ni tu muni thek long le sitami adung het beko ing tirong hem edon hem dam si ni tu ari dam bolo samelang tu amuni chini ni puso sin tu mar pe chini pon lo la pena jog ne tum la bang so thing pi uthor deopani biti pesang chewa long bang so thing pi men nang pachini ni masar la bang so thing pi la ke koroi mate nalong ta pu jarang lam ke kon bag doji nang li mithang office no chewa nek long ga kado e bing click cap doji la pen market are jong si langdam pulte surin ko bang doji kibi click cap tang de la non penangan thengpi kang hudolo la tomhan kopi lo puji nilin pen kachuni la lo nili jong si kang hu tumhon ke long lo patang te kedam kang por se mi nili je pon lo la si jitu government arano teng pen nilin sai pon ji te bon sta me nilin pen kachuni la lo thengpi kang hu kam kang ton je phon si nilin pen chuni ri la pen thengpi ki pen jok ilitum ke bang ilang por itu kanting ko atawar si ikejab sinihin pe punji athema thingpi ki birote itu munis tami vir koipo athepima pini thingpi ke kompana job ilitum kaphang oxygen te chak nang lo la panam pada ilitum thingpi si tuman oxygen ki pi rasi oxygen si ka kom ke kavelu pante ilitum pirthe munitum la bang so pirthe kerengi sum punji lasi nilia bang putim han chunuri lo si non ke bangji tarik 4 ni lagi World Environment Day labang sor ni abang botina porti ramang chunuri lah lo ti pijam thang ke e ponpen labang sor ti Delhi along kedo SBKF National Game 2023 along pen Karbiang long apathu bang phita nongme ke ban Karbia ke aphan birta ke me malong nis ke langara tum arju itha birta ke me binong chehok joka birta inut Karbia swarlo ke aphan nongme ke ban pi non het jong Delhi along kedo SBKE National Games along
rodna rong hang pita ke pathudun pen sera nong e chapalong dun lo rodna rong hang pi ke langpher constituency arlo bolong komaji bahonia dorso chekartu bongtok terang rong sat sang pi rodna rong hang pi alang limitar pharoi si reli along ta sera nong e mitar pharo hini reli along ta sera nong e lapen mitar pharo pli mix male and female reli along ta sera nong esi chepalong dun lo anpa ta long jam ke chon along ta sera nong esi chepalong dun lo inut veda bang phisi lapu ananong e kevan ke karbia khe phan nong me kevan pi binong lo tasi malong news kelang arado anta alang liphan arna mahir jume hang pidun bom lona bolong komaji pen rakes rong pharang kilo berta malong news hangsi nili nang litum dak wangsi radang no nang pachinia pot nang litum phanta kardom lapen nili la me cheklo 23 nili tum damsi 26 27 28 arni New Delhi Jawaharlal Nehru Stadium along adak nili ke pathudun haladak athai kela phane SBKF National Game 2023 tat hadak pathudun lo nilinong evan lo ke kadahin ladak ni long sonpli gold medal niliwan lo amar sinon bangke dak nilirong nili ni song ko pen ke do nili pai hem la bolong komaji chekartu bong tok terangarong ladak bangsi nili rong sor tumpen lapu nili tumpen khelara pen nili bong lapu nili pai la tumpen nili dak ni leng ching sama join ni nang litum phan hang cho phasi pini dak chetong eklo nangela dak kapathu ka chapati dun la bangso kapathu ka chapati dun amen kupuson itu Sanyukta Bharatiya Khel Foundation Aid Industry laso along sinili chapati dun nangela dak kapathu ka chapati pen kedam kewang ko pini ka siksak chetong panik nilitum ke dam ho thang ke song tawe dak nilitum langfer sar mudram lekthe alang lisita me nilitum long nang cherap don si nilitum phan jakong ferang tanang pido nilitum thang ki sungta phopon pe nila bangso ke pathu parong ronda nang li komentu pen si bangso hin kingkam ka cherum ik nili pathu long klama long ke nili ke ne song ko benda eneng hang o pathu long bangke bonsita me la charle bo maning kan nili 2000 pen 2004 la hai aninkan alom nili best athletics anong eda che palong dun lo all inter school long la penon pu ani district long ta che palong pon bom lo national long ta che palong dun bom sinili achu chiklo 2019 alom ta nili international level long ta ne gold pen silver one lo nila bangso ada gold medal che palong dun lok pen nang lem akesar la pen sar pi de manalin pen ku pisi puije nili hala dak long dun det pen ke wangsi cha than lo la si nili pai tum lo nili hem nili chor lo alang li tum tanang cherap don joy ni si nili la an sita me don lo an pen la dak eli karbeng long arat lo nili tum dak volong komaji arat kadu kavita nang cheto don si nili la an tang song don bom lo jilang along la puson ke pathu nanang lin ben ko pisi kipu dameng ji nili hin pen kipu ke janama muni dakai ke ineng ke hang plote theta theo aku ineng ke hang kam plote success la sinili tala son tho sinili neng ke hang a join ni si jad kam pus tame a time pen si time table se banai se nili ki thole yang si 5 baji busi tame ni advance se hodai ta thor si somar han school che thondon tiffin che banai he makam se klem la so time over bang nili hodai ta chematha si tala kapathu hena bang tani tengni pon pedet ako ani gang sam posita meni usomar tuition che thondo na fit posita meni field dam se exercise dam po ako somar school suti mari tuition suti bhota me usomar chewan po son sini hodai ta time table dam bom lo la son thot sinon ke wangji do an uwe kemi tum posita me inen ka hanga teng benjong si matha klempon ka selet bang pavedet pulote inen ke hanga kam ta pleng kewang jilang long mangli abang so kapathu na kingkam ka chori pan kar biang long long komani kete giding phanang li kerap chang lapus de non pu anabang ke nili tum phan lang fera ayam sar lekthe ke nang rabom lo la sinon nili tum phan partnership ni tum national game long gold medal one that pen finil tum phan cm sar sitame nang art cholo nili tum phan luti beng an ben sitame nang thum don si alang len art cholo la sinon sitame sab so kerap do jibi si alang li nili tum phan nang pu
Ingdeng po ICYM Knockout Football Tournament ke patu ke pangchengpon. Ingdeng po ICYM Knockout Football Championship ke patu pangchengpon tanglo. ICYM Chuki Hola Paris atumpen cepatir piponsi busigni phai ke thomani. Chuki Hola long laso ke patu pangchengpon. Laso jai megalong Alicia Manpen Assistant Paris Jonathan Teron Dorsing Singnar atumta chetongdun. Kecheng si ke patuarni Rangsali FC lapen akhoi puta FC ang bongsi patupon. Lapupu atumta ketek kacengbar cita jok gol isisi cipi pondo Chuki Hola pen romesterona kilo berta Malong News. Ingdeng po ke cho lo non bang ke la si aning kan bang son pinang andak Chuki Hola area tibok tirai di ihi not pini patu bom ke akhoi pota la pen rangsali pulutang de hop pu dei thor nat lo di si pineng sengkanan ke team great rock an dak labang so patu long itu kipar lu pondo adalah tim great rock ang bom pini ke ceng siap hoi ke patu lo kalang iglo mo ang dung gitian ke patu ke hai tum phan na tum kupine akang tu yang deng ke patu dai mi phana war sai ki piponji apasona ke mang doma lapuson lo non la alang litum ke patu long litum tek long po di si pulutang de ning kirung alang litum yong si patu tek ser pulutang de alang litum an ajong sia ning hanglo pulutang de di la da referee tum da la kasa pen da do di selang litum ta lang pon po tek ser pulutang de nilining the da ICYM Chuki Hola Parish bitung atum ta ning the alang litum tamu tek dun bom pulutang de akang tu yang deng ta patu du noi pusi di matha adalah muang dung giti ke hai atum phan kupine nong nam la person kitik pipon la person doma la person lo dak banner lo baklang teng pulutang de aprang si ang deng atum phan ke tangka suri kya piponi la pen adun thu suri ho la pen trophy ta piponji pen la son khela ke thek muchot pen bora pum mate gol ke thap ki ong la son to ma khanda opina war sa ki piponye son doma la puson nili tum non matha pon lo la lang litum da thek ser pulutang de hoklo amana peng piponangi di athema litum ta ningirung pon nangi ga kenang sot di Karlitang Joysing Belapen Anima Intipiap tum Amen Pen Kibi Football Championship ke patu keceng. Vosik nipai hini pen Karlitang Joysing Belapen Anima Intipiap tum Amen Pen Kibi Pon Football Championship ke patu pangceng pon tanglo. Labangso ke patu Richo Hidi Sport Association natum pensi cepatir pipon lo. Ke patu keceng arni Karbiang lo Termas Council IM Mudhuram Lekte cetongdun. Ke patu keceng arni Jorsing Thare Kiri Club lapen Friends Club Angbong si patu pon. Labangso arni pupu atumta ke patu keceton ceda jok gol isi cipi pon lo. Phuluni pen probentarona ke lo berta Malong News. Sports Association hin pen patir pipon si Karlitang Joysing be lapen Anima Intipi longki be ke hai sarpi sarburamen pen ni labangso ke patu ke cengsi yang ku pitekang iklo kasi ningarong pidlo nat langfera hawarta ke patu nat pinan kachihung lo athenon long ni adim lo non itu club league labangso ke patu ceng pontang bukle sports association long non patu bom lo non da raja potar sports association hin penta ini ke cengsi labangso club league ceng pon lo nasinili ningarong pidlo lapen ke Karbiang Laut Autonomous Council itu ngacing honai siam Sir Dr. Tuliram Wonghang alang lita la sports anak kepacing tur ponji apan pelan kabori pondono kasi prabjin pen nitumla sports rally lo haita alang lika pingkhat pondono kasi prabjin pen la haita dupon po kasi non along tin long nami our teams tabe ke patu narabang pelan kachi hundu kasi ke bangiani litum ta dar litum our pen lo itu mesen osoma ke patu litum long pon po la clubling lo wasini tu invite pon po kasalong patu dun non ba asam long pon ba long kapre ke patu dun long bustami la non itu clubling long ke patu kemi osoma tumhan invite pensi siat tim bunai po la so tim na tuma bangsi patu dun po
Asilah lo nang itu kedua bina cetong lupa ni nang kerja katen ke nabangso ke patu nabang ke price money tadi ji dan penaan ladak nang join dun tum tadi lo ke patu ji lah so nang join dun tum penaan dulu kasih club liga po penaan itu patu pon je pan bori pon po katen ke mana yang si patu dun dia ni hang dok lo ke lo sama po dulu di masih lambat ini kan punya bangga kedua pada ilmu tadi. Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Klarda Kabirta.